Kasing Trilang Sport and Cultural Club Pongtung kalayo man penhap perdano aga arpu arteri ku nawing arjar arpu ar ya ka onda 14 football tournament arjar arpu ar bat ka women football tournament arjar arpu ar. Haka tegas ngi layo don rekar langru sembut menteri kecela uba prestun dan song kumu kongsan kasab divisional officer jong ka penusla ka kong iwarjri kum ka sembut kongsan urang ba shnong ka shnong Pongtung uba rabor langs imli u Ivason Kongmolo General Secretary jongka STSCC u Presiden jongka STSCC uba Evinas Kongtiang bat ki kaitor kebalayo pensyukshit akategas ni karis kem kong lambat one job saklen haba pai pada syakicing yalai kai kan jadbol shlahi ki pajba kila yoro kila yanam halaki kan hun ki baki kersyan ndrai poste nak liang ki kentai kanong job kebalayo raru ya ka kong pisa besipa wajar tengka kata kadi ka walang hat sport club da ka bakal yo pen penrung da kan nyogol bat ka mosyun kam simlayo setia ben pengicar ka hab ben paying no harengkat ka kong pisa ka pesan hajar tengka nakaliang kijing yalai kai kan jadbol jong kishin rang kala long ko ba itenat ba ha ka bagi kena yalai kai ki bakham kan sai kila do yap ban yakun yalade tre kijing job at kanam la ra hi da ka friend 11 United Football Club ka bakal yo khuru ya ka song pisa ka ba arfa hajar tengka da kijing la ka jongka ban kenjat ya ka pol argol kat ba kayong boy rimasar kalayo tang sikol bat kalayo ru ya ka kung pisa ka besipo wajar tengka ban kampen ipu iping ha kani kasngi la sairu daki hebrid don sab ban syad ahmadan apa pai pat mental sasya ka jing ainam bat pencelur ya kiriu ikin jadbol na kaliang ki kentai ka bayo ya ka nam best player kata ka dei ka ya kala diang khongwet ya ka nam best goalkeeper layo da ka nizula khongmulo na kaliang ki shinrang ubayo ya ka nam best player utau dei umenang pendap khongji bat ya ka nam best goalkeeper layo da walam jingsuk khongshun Usmut Menteri Kecela ubadairu MLA ka penusla constituency ula ai ka jingkan tukan pam da ka baong bakariwar mingi jongiru kam daisu ka badang sadin kala long ka papawat habrok ka wigari hakiliang jong ka sport te ula ong bakinung ilai kai ki dewan long ki babiang bha hakrum imbat ka rukum long renti namar kala long penman kalat ka manja ka po haka ba pidon sap haka kam yalai kai kani ka jing yalai kai la penlong haka lempung yalai kai jong snong Pongtung kan thei bat senang kibawan ya kaban ya pekai ya kan ka football mentang ka jamit bat kerpang ya pikini ki art legitim kabanga nga wish ya pi baro art legitim tapin ai ban pen i hangi ya kasap kapong kaba ngi kum kinong pekai andang ilami na kaning badan ngin yai kan mau sa pateng la ka pateng bat kaway kabanga sukwa ban ong hangi ka sports ka de kaway kakam kabang ngingila ban penkela sya kaban imja lene kamaija kaban nakaliang ko sorkaru niya perkat sani bahaya kani te kabang akwa ban ong ya pi kam tam kini ki under 14 pidang ya ki pidang ya san penpau bahaya kasap kapong bat kabang skuntunat kolong makatain riwat jungi ila penmi bun ba ki players hangte ya selong bat ru hakari ndiai barokawai kumtanga kentu ya kini ki players ki barang don under 14 ngais kem ba pinra ya ka nam ya ka purong jong kani ka than ke jongi ba kham tam ba pinlong ki klur jong kari ke jaj penri ba ka jelai jongi barokaway ai ba kani ke jing penkut ke jongi ba ka jing pet jongi ya kani ka football ha kani ke janmit kan long sisya ka ba itnat ka ba itiang bat kaban penhun lang yang iki pajba barok ngai koblei kinong pekai barok ki ba don ki ba mi na kani snong bat ki ba wanru na ki para majan ki snong ki tau bat na kathan jongi barok kawi koblei syajar mu ki yawan jong pi kanang ai men sim ya ka klop kanang ai men sim susu ya ki nong kit kam jo ka klop bat kum ju ai men sim ru ya ka bor snong ka bor tau hi barok kawi kumta wish ya pi boro atlika team hakan ni ka janmit ba phin ya le ba bat ru haba phila kai kan mau ba ban ya le da kata kami ong ka sporting spirit ndai ban ong da ka jing le kai ka ban ya yu ka ban ya sho ka ban ya da ten dei kan long da kata ka sporting spirit ka ba pidon ka discipline bat ka ba pini hokru ya kasap ka phong jampi tang ini kintin ba kandian sa sisen ngai khoblei kerpang ya ka klop yao president bat barok kinong kitkam kit khot jongka to nang yai minot ha ka ba kum kanika jing penbet jing penbiang jampi nang ni sekmat ba ka than jongi kan yo ya ki jikerku khoblei ya bi sya
The substitute John Kawalan Khan, jersey number 4, Balarisha Pongsni, jersey number Khat Nhau, Menang Pendap Khongji, jersey number Pra, Pen Krau Khong Lam, jersey number Khat San.